Yes guys, nizera ko mumeze neza, nizera ko mwanambwira ibihe byiza nkuko mwanamwitwereka. Turabona ko mwanambwira subscribe, like, share na comment kugira ngo mwanamwitwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Tunacho yashimira cyane, respect, God bless you sana kabisa. Turabona ko turi kumwe nkuko musanzwe mumenye nk'ibisanzwe ni bakire Emmanuel Speed on the mic kuri screen zanyu. Niwe muri kumwe kuri Tarasisi Hope Ministry TV kugira ngo nze ndabaha ibintu bigiye bitandukanye. Mbega muhava mumbaza ati uwo munsi watuzaniye ibiki? Umunsi nta binabazaniye ibintu bigiye ari bishasha gusa. Ngiye guhuza abantu babiri, umwe kuva KGL hariya mu gihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda n'umufana wiwe basanzwe bavugana nawe nyene asanzwe ari umuririmbyi wo mu gisagara ca Bujumbura. BJ abanyagisagara baca biyumva, twebwe baruguru cyane tubanza tugatekereza gato, hama abanyamuji bakavuga ni kuva KGL undi nakuva i Bujumbura, umva bose ko ari abanyamuji, twebwe baruguru cyane tubanza kuja ku ruhande kugira ngo ntidave twivanga mu by'abanyamuji. Ariko si surprise, ni ikintu gisanzwe cyane gose. Ariko ngiye guhuza abantu babiri ngira bamwe babonana ku mbuga ngurukana bumenyi zo bitaba social medias, ariko uwo munsi ndabazaniye live kugira ngo mubabone. Sindabavuga amazina, n'abantu b'abagabo n'abantu b'abashinga ntahe baraza kwivuga, kiretse ko ushobora kuba ari ubwambere nabo nyene babonanye, ariko babonaniye muri studio za Tarasisi Hope Ministry TV. Umva ko ari kintu kidasanzwe na gato. Ndabazaniye uwo mwana usanga umenyereye ni Karabo k'Imana, ubundi ni mushasha nawe nyene araza kugenda abibwire kugira ngo namugende muramenya gake mumenye ati mbega ninde, amateka yewe na yaheketse ko afite amateka manini cyane. Gumana nanje kuri screen zanyu, nizera ko bamaze kugira subscribe kugira ngo ntuze duracikwa ikintu na kimwe kibandanya gicanga mukanya candabazana. Yes, nkuko nemejereye ko bibabwira, reka manze nakira musango je mu kwakira manzo kwakira umusangwa umushitsi nkamuherezako. Welcome Patrick. Ngegera hino winja kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Egera hino winja kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Nuko nsuza abantu bamaje kumenyera bro. Natwe ntitwakujya kure tuguma hafi. Welcome again. Oh, merci. Thank you so much. Patrick Karabo k'Imana Mazimpaka, ayo mazina dusanga tuyamenyereye kuri screen za Tarasisi Hope Ministry TV. Mushasha rero ninde? Johnny Big. Karibu cyane. Johnny Big ndabikora neza, uwunza ni burofa ndamukatira faster. Ahari ubukene havuka amarira, nari mfise ubufashwa bwo kuvuga ariko bwo gukora singira. Nari ngize ngo Imana inyugururiye nzira, nabuze n'uwombera manager ngo mbandanye tara nibyo nkora byose ndabikora pum. Murakoze fresh kunyakira. Yes, karibu kandi. Ndumustare abaza kumbona bose, igitubanza kumbona ko ndi umuntu mutanye ko niswe Big. Nuko ari ikintu nihaye mu buzima bwanje, nasabye n'Imana Big Star Johnny Big kuratano mwana. Abantu baraza kwibaza bambonye ati kubera kuri mutonya ariko yise Big ikintu kinini, nuko je nasavye Imana izongire ikintu kinini kandi gihambaye nzowe n'umusitari akomeye. Uko ndiko no basigurira kuba wicanye na Karabo k'Imana urabitekereza urabyumva gute? Uriyumviriza gute wicanye na n'igikingi cyamamare kibamba Karabutaka? Ndabyumva fresh kuko mbandi nko mu kajuru gato sana brother. Wavuze ni Big Johnny Big. Bwa mbere ubona Karabo k'Imana wahora umwumva ku majwi cyangwa ugasanga mwahora munavugana ku wundi buhinga, wiyumva gute ubonye Karabo k'Imana bwa mbere? Ndabyumva fresh kwanza mbere my bro. Ninakubali sana. Kubonye umusaza. Ona kwanza. Ndishimye naje kukubona. Tukunda kuganira ukangira uti ndifuza guhura nawe, ndifuza kukubona, ndifuza kugira ngo tugirane ikiganiro. So uyu munsi rero Tarasisi Hope Ministry TV iraduhuje. Fresh ndabyakiye fresh cyane. Iyi ni collaboration. So tubwira reka tubandanye n'ibindi bibazo, reka tubwire tubandanye n'ibindi bibazo tuzabiga ko gake. Murahuye bwa mbere muhuriye Bujumbura, Karabo k'Imana wewe wari witeze ko mushobora guhura canke nyene wabyumva? Yewe rero kwera ko abafana benshi bampamagara banumva nzababona. So n'uyu munsi wa none this time you call me kuri 0786855587 mumbone face to face, kuko buriya ntureba aryo witwa Mayeta Johnny Big. Buriya mu basitari bo mu Rwanda batrendinga bambere batajegera batari hovyo.
niko musigura mu Kirundi fresh no kuvuga ngo ndi umwe mu basitari ba mbere mu Rwanda rero kuba waje tugahura ni byiza so ahubwo mu guheza ikiganiro cyangwa mu gusoza ikiganiro uraza kubaha nimero urazibaha ufite telefone nta telefone ufite wowe umuntu utagira telefone bimeze bite umuntu umuririmbyi utagira telefone fresh yagenze bite wagiye mu ndaya wapi sana brother barayinyivye ndayifise barayinsopa kwanza ndiyumva fo nkubu kuri telefone mfise ndumva ibintu ari fo muri je indaya urazizi oya abadandaza amagara wagiye mu badandaza amagara oya komba mbona wowe turaza kubyigaho ntacyo ariko turi kumwe uri inshuti yanjye ntari yes irumva n'ibintu biba bimeze neza cyane ni Karabo Kimana huye na John Big amazina yiwe nyakuri y'abavyeyi na yahe amazina nyakuri y'abavyeyi banyiswe nitwa Niyo Nkuru Johnson John niko kavuyemo John na Big bamaze kubisigura ko wifuza ko uzoba ikintu bikomeye cyane mu buzima bwawe John Big no muririmbyi twamaze kuvyumva kandi agira rap ya bitwumvishije gake mbega ufise nta kandi bumva kaga freestyle cyangwa ka kapera utubwirira atari kajya watanguriye atekanya natanguriye fresh brother meze fresh kombona biriko birancanga ni byinshi birancanga mu mutwe nsigaye ndivide kwa bajama ko bameze ko bankundiye amafaranga banaye no mukaga ngiye kugwara ibifanga narinzi ko bankunze urukundo rwo ku mutima ariko bankundiye ndasha nitaye no mu madeni kwa bademu ko bampebye kubyo nishinze n'umukunzi wanje arampebye ngiye kuba my fo yes kora hano ntuza umukuye ku mugati ntuza uyu nguyu Kiriku natakwigiraho inshuti yazimye ugiye kumuzimya birarangiye uyu nguyu Dramatir ntuza arubona ngiye kuvuga ariko tufitanye gahunda ntuza uyu nguyu uyu mutipe w'umulegend hano yitwa nde Satibi ni inshuti yanjye ariko we ariko bakiriku bakurebe bagufate nimero zawe bakugira inshuti kuko uje niba atakugira inshuti bashobora kuzima kandi bakazima mu bintu babigizemo uruhare barakubonye bakirengagiza yes imva ko ari ibintu bimeze neza cyane mbega John Big yo bafite indirimbo zingana gute gushika muri aka kanya mu bisanzwe je nta ndirimbo nimwe ndashira hanze ariko muzo noba narashoboye kwandika indirimbo 5 fresh zitanu zose urazifise ni kuvuga end time nk'ubu rose umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndagusupportinze ndagutwara mu studio wozisora tangorane ni fresh ndanavyifuza brother wonjana no bikora fresh wabikora neza fresh nkubwira ikintu kimwe kubita abantu icyo bita freestyle y'umuriro ubaje ujege iyi studio tubona ibintu bihindutse uragiteguye kubikora ndabaha kandi gaperas kubita umva jegeza hanga tubona ibintu bana ndakabaye fresh fire we zamura moto wewe iyo turi kumwe mba ndi mu kajuru gato jakure beat maze twibere free mu rukundo ntwazigira tuvangira iyo ndakubonye ndasimbuka nkuye mu rutimba nari fise zose uri my friend wanje iyo ndakubonye umbonekera nka gatondo ku mutwenzi amaso yanje agahera ku kwezi safi bro kora kwata hano niko ko numvurenze man wapi bro mwese ko watinze kuzamuka undi byagenze n'ubuntu bw'uburyo nyene uburyo bwabuze fresh uburyo nyene gusanga bigenda biragorana ariko urumva plus wemeza abantu amafaranga ujye yakorera amafaranga imwe na rimwe narayakorera bivanye n'ubuzima ndimo ndacamo wacu usanga yimbanye fo cyangwa wayajyanaga mu unywa itabi unywa urumogi wapi ego ko yeri je wapi je ntabiyo byakwimiryango komeza ushakisha amafaranga ariko n'abantu badukurikiye kuri Tarsis Hope Ministry TV musupporting uyu mujama ngo ntagarajya muri studio na rimwe kandi ni umuntu w'umuhanga ugize uruhare kugira ngo uyu mutipe ajye muri studio ba Diamond nagiye numva ukuntu ngo yadandazaga cyangwa yacuruzaga ubunyobwa ku muhanda adandaza ubunyobwa kwibarabara so nk'uyu nguyu ushobora kumufasha ugasanga baye cyamamare ugasanga niwe usimbuye Lucky Dube ni usimbuye Bo Maria ni usimbuye Chris Brown so
hereza uyu muntu support kabisa ufite nimero ya telefone araza kuyibaha next abantu ni muzi araza kuyibaha ari canke uwo ushobora kumurondera akamubura ashaka kuraba zino nimero zica kuri screen akamurondera amaze kumurondera kuri telefone yawe personally mu gihe adafite telefone ngira ko ndavuga aturondera ashaka kumuhuza nawe hama ibintu kagenda neza cyane ni John Big uvuze ko ufite indirimbo warazanditse ariko ntaronka uburyo bwo kuzijana muri studio urumva ko umwanya n'umwanya urose uburyo ushaka kuzijana tangorane nimwe John Big ni umurundi aba mu gisagara ca Bujumbura hari abaririmbyi benshi nuhe muririmbyi ufata nka modo wa nk'icitegerezo cyawe uvuga uti uwo murije nshaka kumera guca mu makanda yo kiretse ko uciye mu makanda y'umuntu ushobora no kugira gute kumudepasa ukamuja imbe hejuru ninde uvuga uti jevre mu muririmbyi kuri jewe ndabona ko ndamufata kakarorero jewe mu baririmbyi nsanzwe ndanakunda kandi nifuza ko nomera nkabo n'abaririmbyi batatu hariho bita MB Data ariwo number 1 wundi bamwita D1 tunaturukano mu ikomine imwe nakuriyemo apano y'amavuko Kabarore hano bita mwirorero niho je nakuriye hano bita mu Kigeri impande y'agasagara gatonya gatembera ko abantu beshi hano bita mu Bukanya n'abahantu mu Kigeri ahantu bita ku gasozi bita Nyamitobo ya mbere nkuko bisanzwe D1 nawe n'umunyerorero ariko mwirorero twarajayo gutembererayo ahantu bita mu Gwesero abeshi muranzi banzi kwizina rya Wanda kubera iki wahevye Wanda kwita John Big igituma nahevye Wanda nuko ritari rinshimishije nagiswe bitari bidashiye mu nzira nanje nakuze numva barinyita ngira bakunda kuyerera MB Data MB Data uramuzi se ni namurumo wanje ga yes none MB Data ni murumuna wawe none ni mukuru wawe ko mbona wowe uri mukuru cyangwa uri mutoya ni mukuru wanje sana brother murabavukanye gutya nukuvuga ngo rera ahubwo reka nibwira abamenyesha makuru mwebwe ninde wa uploading ibiganiro ni uyu nguyu uri kuri kamera yitwa ngo Edu no mustarina wowe Edu umenye ko twakiriye murumuna wa MB Data nimba ari MB Data uze gukora iyo titire mu MB Data yaje kuba tugufite ni nkaho dufite MB Data muravukana gutya oya ndabigusigurira aze kumpamagara bimbwire ndabahuza mu kiganiro hano kuri televiziyo fresh sibyo ubwo nimba wabeshe arabidusigurira neza ni John Big mu bo wavuze bose baririmba R&B kubera iki wakunze numva indirimbo zawe nyinshi ari hip hop ariko udashoboye kuvuga B-Face canke Fabulous canke na B-Face arimo na Dramati na D1 fresh ariko ne star yangu urabona nino Janet nambaye iri nari habona MB Data mukuru wawe mukuru wanje wowe turi kuri radio buretse genda gake uri mura mu promoting ni mukuru wawe nyine twakumenye ibyo ahubwo wasanga naguhaye n'umuduga fresh ari mukuru wawe yedese ahubwo turabanza tumenya amakuru neza ushobora kuba uri umufana we ukabuje kutubeshya aha ngaha ndaje ndabicukumbura neza nibyanga ndiyambaza umurongo wa telefone muhamagara tuzakora ikindi kiganiro utarimo hano tuzamuhamagara twumve atubwire neza ni John Big twamaze kumva cyane hari indi akapera ushaka kutugirira imbere yuko tuza duheraheza n'ikiganiro akapera yindi ndirimbo jewe John Big ndabikora neza ubunze ni burofa ndamukatira faster ibidutera ubwoba tubikesha Imana ntikunda abantu bifata nk'ibirara kandi Imana uwigiriye neza ntimugisha inama nihajya Imana ikura kucava imisege itambitse izuba ry'ubugrotsi ryongera kuturasira wasiwe reka ndirimbira umukiza nkorere bitangaza ijoro n'umutaga yankuye mu mwiza nshitsa mu byiza on the from Jizo Bo ya John Big umugwi witwa Redemption Voice urawuzi umugwi witwa Redemption Voice urawuzi uririmba gospel nabo bashaka kuririmba nkuko barimba hip hop mugana indirimbo z'Imana reka tugushimire cyane ahubwo we utarasozera ndagira ngo mubaza akabazo gatoya so Big wowe k'ibintu numva urimo urakora ari ibintu byiza cyane
ariko hari indirimbo usoreje yingiyi uvuga ku bantu ugira gute ngira ngo abantu mwayumvise waciye mu buzima bugoye naciye mu buzima bugoye cyane cyane ubundi ufite imyaka ingahe ufite imyaka 17 17 kumeze nk'umuntu ufite imyaka nka 25 jewe misanzwe bivanye n'ubuzima nakuriyemo je ntitwashoboye kubana na mama iminsi myinshi je nari mfise muyomba yaradutubika cyane mama yagiye arabinganiraho gatonya ntibyari kumworohera kwandira mama yansize atanu umwaka ndakwiza ariko iby'Imana yateguye ni bake bari bazije ko nzoba mama we yaragutaye apana kunta bivanye nuko muyomba yamuturubika tukarara hanze akagigita kagirane sasa rero uwo muyomba yarananywa n'ibiyobyabwenge naje kugira Imana muri jewe naje kugira Imana ku bwanyu kurabyara merewe wanje kandi nubu ndanamwambaza imbere y'Imana izomugira ikintu kinini niwe bibi wanje abyara mama izomugira ikintu kinini imbere yayo niwe yaje kundera ino myaka 17 gusa na brother. None se yakureze mama we bimeze biti mama we yaraguseze aragenda mama wanje yaransize aramanuka ni Bujumbura. Ufite imyaka ingahe? Atanu umwaka n'umunani bwakwize umwe nta mwaka nari mfise amezi hagati y'amezi 5 n'umunani. Wonse igihe kingana iki? Je nose nk'amezi nk'atanu hagati ya 5 n'umunani. Baragusiga kwa bibi. Ukura mu buhe buzima gerageza nyine wenda urumva ngiye ikintu mbashaka ni témoignage. Wakuriye mu buhe buzima gerageza nyine ubwira abantu wenda mu munota nk'umunota umwe. Wakuriye mu buhe buzima kuko urabona ko urimo uragerageza n'ubu nturabona amafaranga yo kujya muri studio ngo urashaka kumenyekana. Wakuriye mu buhe buzima n'abandi bahanzi mufite ubuhamya n'abandi bantu bafite ubuhamya butandukanye niyo mwamutara abahanzi muze kuri Tarsis Hope Ministry TV tuba hosting so gerageza nyine ubwira abantu je ubuzima naje gukuriramo bikimara kugenda uko mama kansika bibi niwe yashoboye kundera ariko tuba mu buzima bubi cyane yarashobora guteka urabona utetse ugahisha ntujye urazi kuntu yabaje nujya mwoza urazi rwo ukuntu bajya batekera ku mashiga mezefo n'umwotsi nkanamubwira ati jewe mpanumve kugira muyomba niyaza nze kugenda nanariye sana yaratwirukana tukarara hanze bibi muyomba tukarara hanze akadukubita inkoni hariho tantire nyene bamwita habaye Imana Venansia arabizi cyane kwanza wewe yanamanutse ni Bujumbura ari byo bimuturubuye twarara hanze tukaka incumbo mu babanyi bakaducumbikira je tukabo hamwe ubwo buzima je ndakura sasa rero je cambanza babanza bampishano nkiri umwana mutonya naramaze kwiza umwaka bibi wanje ari imvuza nawe bacibanza bamurogi bisazi cambanza ndaba hasi cyane ata umuntu wese umbonye we ntiwonkwe amazi cyangwa inguge ngo mbona ariko Imana yaraje kunkuza bibi wanje bakimara kumuroga yarandeze uburyo bwose bushoboka abantu baramusengera arakira ni burebure reka nkwereke reka ubu buzima abantu mwifuje ko ubu buzima uzagaruka ugatanga ubuhamya cyangwa témoignage bandike comment nukuri mwandike comment ubuhamya burafasha abarundi mwandike comment so ikindi ndagira ngo umbwire gatoya nagiye mu kiganiro cyane ariko ntaga nige mumenyesha makuru ubundi ugize nk'amahirwe ukaba umustar your dream uratekereza iki ni iki wakora ugize amahirwe ukaba umustar nkaba dramati nyine nkaba Bruce Melody wumva wakora iki ico kintu ngicyo kubera ubuhamya wanyuze nubanza nkana kivuga nakuye inkofero nakuye ishapo nakuye na ya marori nambaye Imana imfashije nkagira umuntu yomfasha mu bintu bya music nkatera imbere nozofasha abandi bana bafise impano yo kuririmba ndetse n'abandi bana bafise izindi impano zitandukanye ndetse nkafasha n'abantu aho nikora ndetse nkanubakira n'abantu inzu zabo zagiye zirasambagurika ubu unya batagira aho babaye batagira icefu n'icaruguru ibyo bintu byemeze ndetse n'abandi bo bari ku rundi rugero ko batishoboje ariko babaye mu bundi buzima bwiza gusumba abandi nta muntu numwe je no kugira nkumiye ico kintu nico nsaba Imana kandi je naza kubaka amasengero nkubaka amasengero mama byinshi byose no bikora icyo mbuze gusa n'umuntu afata mu mugongo nayo imigambi myinshi no yikora sinokora music
atabindi bikorwa ndiko umviriza ndakubwira umva ndakubwira abandi sana ikintu ngiye kukubwira yakubwirira ijambo uryumva urizingati ya ubuzima wanyuzemo Imana irabuzi ya kandi Imana igufiteho umugambi mwiza ya uyu munsi ubuzima wanyuzemo ya birashoboka yuko icyo ari cyo gihe kugira ngo wigobotore yangoye y'ubuzima bubi ya abantu batangiye kukubona ya ngiye twarahuye wabanje kunganiriza nyuma duhurira kuri radio y'inaha mu Bujumbura ya ndakubwira nti uzaze dukorana ikiganiro so rero aba bantu barimo baratureba bafite amahera bafite amafaranga ahubwo nyuma yaho tuzakora ikindi kiganiro wenda niyo twaba tutari hano muri studio ushobora kugusura iwanyu cyangwa se nawe ukaza kunsura kuri hotel ahantu ucumbika kuri Chanceline Star Hotel tukaganira bitari muri studio ukatubwira ubuhamya neza ukatubwira imigabo n'imigambi yawe icyo wifuza kugeraho sibyo fresh kandi upambane ukore cyane ngiye uko nakubonye uzavamo umuntu ukomeye ukore cyane nanjye nahuye n'ibikomere byinshi nge rero nkunda ubuhamya kuruta ibindi bintu byose iyo waciye mu buhamya turumvikana ariko uri umuntu uri aho utazi iyo biva niyo bijya ntago tujya dukominikana ntago duhuza ariko komera kandi Imana igushoboze thank you so much, thank you for the sinumva ko no bivuga ariko burya musanzwe ikintu twita amateka ni ikintu kiba cararanze umuntu kandi ico kintu kenshi ari gusanga kibabaje cyangwa usanga umuntu agiye araca muri sirago zigiye zitandukanye mu buzima bwe butandukanye butameze neza ariko burya inzira y'Imana ni makishike niko bavuga inzira y'Imana yaguteguriye ubuzima Imana yaguteguriye nimaka ubushikeko Big John kandi ndagushimiye cyane kuba washoboye kwitaba Tarasisi Community TV ukaduha n'ikiganiro nanje ndabashimiye nimero yawe nimero yanje kubera telefone mfise sinashobora kubaha nimero ariko uzoshobora kundondera yaba iyo ubona ya hafi iyo mbona ya hafi abashobora kwandika mwandike 65 kenze 60 63 vuga mu kirundi mu kirundi ni 65 15 63 iyo ngiyo ni nimero ya tantine wanje ananankunda mu bintu by'imiziki nubwo nawe atabufasha afise ndazi ko bizogenda neza ikindi abantu bafite nimero yanjye mwifuza kumufasha ko ndabizi ko abantu mu nkurikira murabagwiza tunga ukenera gufasha uyu muntu nukuri mumufashe nimba tugafasha umuntu wenda kuko ari umunyarwanda twese turamaraso amwe umuntu ashobora guhura n'ubu buzima kandi wenda azavamo ikirangirira azafasha ababa yazagira gute so umugisha Imana yaguhaye fasha uyu muntu nubona umubuze kuri iriya nimero kuko ngo siye uzampamagare noneho twebwe ubwo butumwa tubumugezeho neza kuri 0786855784 nibiramuka bibaye tuzakora ikindi kiganiro tugushyikiriza ubutumwa bwawe uko bwakabaye kuri kamera kandi komera Imana iri kumwe nanjye ndabashimiye cyane reka nsubire ndabashimiye cyane nshimiye nawe Karabo k'Imana kuba washoboye guhura n'uwo muntu kandi ubwa mbere mwahora muvugana ku bundi buhinga ariko mwashoboye guhura imbere ya kamera reka nawe ndagushimire kuba nawe waciye uvuga uti je sino kwigumizamwo ibi bintu reka ndamuzane kuri Tarasisi Community TV kugira ngo mumubone ndagushimiye cyane thank you so much thank you namwe cyane reka ndabashimira namwe mwese mwari mubanye na Tarasisi Community TV nizera ko mwana yamugira nibihe byiza nkuko twamatubasaba turasaba mwana yamugira subscribe like share na comment kugira ngo tubane tubona ko turi kumwe 5 kuri 5 yes nizera ko mwana yamugira nibihe byiza murabona ko ibintu bibandanya bigenda fresh sana yari Bakire Emmanuel Speedo na nakiriye Karabo k'Imana nk'ibisanzwe hamwe na John Big umujene ariko ararondera kuntu yoshobora gushira impano yiwe hanze kubera ko bujyanye n'impano nyinshi ziragenda zikanyegezwa hariya munsi ariko umuntu yamara kubivumbura ugasanga ibintu bigenze neza cyane namwe rero muza niyo mitahe yanyu mu mufasha umwana hamaririmbe hama ibintu bigende neza impano yiwe ntije gupfira hariya hasi cyane nizera ko ubutumwa tuba turabahamwananye mu bwakira kugira ngo mushobe gufasha umuntu bigishoboka kubera abantu benshi ari gusanga dufite defa kuja gufasha umuntu bitagishoboka byaramaze kuyangara ariko tubafashe bakiriho tubafashe bigishoboka n'ibyo bintu bizogenda bikagenda neza cyane kandi abashimiye cyane remwe mwese mari kuri screen za Tarasisi Community TV mana yimugira subscribe nk'ibisanzwe yari Bakire Emmanuel Speedo kuri mic no kuri screen zanyu ciao hasta la vista à la prochaine.